ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje kuba urujijo, dore ko benshi bari gushaka gusobanura ko biri kugenda bigaragaza ko ashobora kuba ari kudeta mu gitondo cyo kuwa tariki 2 z'ukwa 8 Nyakanga 2025 nibwo Kabila Kabange wayoboye Kongo mu gihe kingana n'imyaka 16 abyutse yibasira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aya makuru yamaze gutohozwa neza, yamaze gutegurwa n'izi mikoro za Info Hub 250 ndetse n'ayandi yose tugiye kukubwira, haba ingingo z'ingenzi ndetse no gukomeza kuzirambura ndetse no gusesengura. Leta y'u Rwanda na leta ya Kongo ibintu bihinduye isura muri USA, nabyo turaje tubisesengura. Nubwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impande zombi aba 23 ndetse n'abarwana kuri leta ya Kinshasa bari basinye amasezerano idoha ku masezerano y'agahenge, byose ntabwo byigeze bikurikizwa. Imirwano iri guca imiti n'amabuye yakomeje gufata indi ntera kandi ikagenda ishira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete ndetse no gushimangira ko iki kibazo kitazigera kirangira. Si ibyo gusa kandi tubafitiye n'inkuru nziza ku bakunzi ba mama 23. Nimba kandi nawe udakunda mama 23 ntabwo uhejwe kumva ibingibi cyane ko ibikorwa byivugira. Turaza kandi kwinjira muri operasiyo yabaye Irucuro aha mu misozi, aho bigaragara ko kugeza kuri uyu munsi abasirikari bo Burundi bishikirije General Makenga, abandi bagataha ari ndembe. Umutwe w'inkuru ukaba uri kuvuga ko mu by'ukuri Burundi Perezida General Neva acuye ubusa, acuye indembe gusa. Ikaze ku muyoboro mugari nk'uko bisanzwe, aha ni kuri Magic Info, umuyoboro wizewe utanga amakuru ya update ndetse y'ako kanya. Kabila yongeye kugaragara muri video nshya ku mbuga nkoranyambaga aho yaganiraga n'itangazamakuru. Kabila kandi yashimangiye ko ikibazo cya DRC kitazarangira mu gihe batakwicarana n'u Rwanda. Yasabye ko batagomba kwibesha ku Rwanda ngo barwigirizeho nkana, barwite ko ari umwanzi wa DRC cyangwa se ko ngo bashire hagati y'u Rwanda na DRC urwango. Ateruye avuga ko Kagame afite igisubizo kiri hanze y'amasasu. Abasesenguzi babibonye nk'ubutumwa bugenewe Tshisekedi yigeze kuvuga ko Kabila yamusizeho ibibazo, akanashimangira ko Kabila ameze nk'uwimukiye ku ruhande rw'u Rwanda, aho yamushinjije ibyaha bigiye bitandukanye harimo no kugambanira igihugu, byinshi byamucisha umutwe ndetse akagezwa no mbere mu rukiko nubwo yaburanye adahari. Izi mvugo za Kabila kandi isa nko kubuza ibindi bihugu gufata u Rwanda nk'umwanzi wa DRC. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, YouTube, Twitter, Instagram ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye hashyizweho hashtag kuri Kagame ni umukiza. Abanyepolitiki bakomeye batangiye gusaba ko by'umwihariko leta y'u Rwanda yaje mu biganiro ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi babisabye nyuma yaho n'ubundi bari gusanga ibiganiro biri kubera USA hagati y'u Rwanda na DRC biri kugenda bikomeza gututumba ndetse no kuzamura intambara ndetse no kuvumbura akaboze ndetse no kugenda ku impande zombi bagenda bivamo bishobora kugira ngo iyi ntambara bikashiraho akadomo ntizigere irangira. Abanyepolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye gushyira gitutu uyu muyobozi ngo byibura asabe baganire n'u Rwanda. Bamwe mu banyekongo bavuze bati niba Kabila ashimira Kagame, Tshisekedi niyo azi ko yacikanwe. Abandi bati Tshisekedi yakomeje kuvuga amagambo mabi kuri leta y'u Rwanda, yemeza ko amagambo akarishe ari avuga ko u Rwanda ari agace k'iterabwoba. Gusa abaturage bavuga bati uvuze menshi uba yabuze icyo avuga. Abaturage benshi ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo dukeneye ubumwe, si intambara. Intambara abanyekongo barayihaza, by'umwihariko abaturage baho. Intambara ziri mu burasirazuba zimaze kwica abarenga ibihumbi 6. Abaturage basigaye birukira mu mashyamba bahunga FARDC ndetse na FDLR. Mama 23 yatangaje ko yiteguye ibiganiro bisobanutse. Kagame mu butumwa bwe yavuze ko kubana neza n'abaturanyi ari byo shingiro ry'amahoro. Ubwo butumwa benshi babufashe nk'ukwiyemeza
kuzana amahoro ndetse no kuba nkore bandebereho, dore ko yakoreye ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda akakibohora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, bityo atari ikigoranye kuri we. Mu magambo ye kandi Perezida Paul Kagame akaba yagize ati ntituri abanzi ahubwo dushaka amahoro y'ukuri. Kabila yagize uruhare rukomeye mu gukura mu butu ku butegetsi, aho ibikorwa n'ubundi kuri leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cya Mputu byari bikomeje by'ubwicanyi. Nyuma yaho ibihugu by'ibituranyi nk'Abarundi ndetse n'Abakongomani biyemeje ko bagiye gutera u Rwanda, abanyarwanda benshi bakaba basabye ko u Rwanda rutaterwa mu ntambara itarureba. YouTube channel nyinshi zivuga ko Kagame ashobora gutungurana agashiraho itegeko ridasanzwe ryarengera ndetse rigakumira ibitero byose bishobora kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byibasiriye u Rwanda, nk'uko n'ubundi ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bwatangaje ko bugiye gushiraho ubwirinzi. Uyu munsi Kisekedi asa n'uri wenyine mu gitutu cya politike gikomeje kwiyongera. Umwaka mubi ushobora gufata isura nshya, abahoze mu butegetsi batangira kwigobotora ndetse no kuba haragiye hagaragara kuba yakwica abajenera bagiye batandukanye, bamwe barafunzwe abandi bagahita bakirwa igihanga ako kanya bagakatirwa urwo gupfa. Rurageretse ku manza aho n'indani leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ishinja iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, iri kugenda ishinja abajenerali b'iki gihugu ndetse no kuba yakomeza kuyishinja uyu Joseph Kabila Kabange nk'umuhuzabikorwa, ndetse bivuga ko ashobora kuba anafashe umutwe wa M23, bityo akaba ari ushaka kugira ngo akore kudeta avaneho Kisekedi. Abarundi n'Abanyekongo bakaba batangiye gusaba amahoro mu nzira z'ubwumvikane, ariko se Kisekedi ari kwitegura iki? Ese yaba ari mu mushinga wo kwiyahura politiki? Ese uyu muyobozi azemera gushira hasi intwaro ndetse akumvikana na M23, bakumvikana ibyo M23 kugeza kuri uyu munsi isaba? Ese uyu muyobozi azahagarika ubwicanyi buri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Byose uzabyumva hano ku muyoboro mugari. Ishotora ntambara rigomeza gukorwa n'uyu muyobozi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kisekedi atutse u Rwanda na AFC M23 ahimbira abarwanda foni bishwe na FDLR ndetse na FARDC. Ikinyamakuru African Intelligence cyavuze ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye kuvuga amagambo akakaye ku Rwanda n'umutwe wa AFC M23 yabashinje ubwicanyi n'iterabwoba, ariko abasesenguzi bavuga ko ibi ari uburyo bwo kuyobya uburari no kugusha mu rujijo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko Perezida Felix Tshisekedi azi ukuri ariko akaba atagomba kuvuga ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda foni, ariko mu bw'ukuri bukaba bwarakozwe na FDLR ifatanyije na FARDC. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Felix Antoine Kisekedi akaba yashinje u Rwanda ko rukomeje guteza akaduruvayo muri Kongo ndetse no gukomeza gufasha uyu mutwe wa M23. Aboneraho gushinja AFC M23 gukorana narwo, ndetse icyakora nta bimenyetso yigeze atanga bifatika. Haravuga ubwicanyi bwakorewe bamwe mu banyarwanda baba muri Kongo, barimo abashinjwaga gukorana n'umutwe wa M23 cyangwa se kwitwaza telefoni zigezweho nka smartphone. Amakuru yizewe yemeza ko bamwe bishwe n'inyeshyamba za FDLR ndetse na FARDC. Abasesenguzi kandi bakagenda bakomeza kugaragaza ko Perezida Felix Antoine Kisekedi Kirombo ashaka gukomeza guhindura ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo ze hamwe na FDLR bagiye bagaragazwaho uruhare mu byaha byibasiriye abasivile bigiye bitandukanye, kwica abaturage ndetse no gusahura abaturage ndetse no kubuza umutekano abaturage. Ibi byose Perezida Felix
Felix Antoine Tshisekedi akaba ashaka kubirenza ingohe. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bikaba byatangaje ko aya magambo ya Tshisekedi atari ukuri, ni umujyo bwo gutizwa umurindi ndetse intambara n'urwango biri gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugusubiranamo guhambaye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Kanama 2025 habaye igitero gikomeye ikavumu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Iki gitero cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo cyasize icyuho kinini cyane. Ahagana saa 11 z'igitondo ingabo za Wazalendo zagabye igitero gitunguranye ku birindiro bya FARDC biri mu gace ka Kavumu hafi ya kamwe mu makaritsiye ya Bukavu. Haravugwa urusaku rw'amasasu, ibisasu byaturitse ndetse n'ubwicanyi bukomeye bwakurikiyeho. Amakuru aturuka ku baturage ndetse n'abayobozi bahaturiye bayobora utu duce bakaba batangaje ko abaturage benshi ndetse n'abasirikari basize ubuzima, barimo abasivile ndetse n'abasirikari. Imibare ikaba itaramenyekana neza, ivuga ko hapfuye abarenga 20 abandi benshi bagakomereka. Ibikorwa remezo bikaba byahagaze, abaturage benshi bahunze, amashuri arafungwa, imihanda irafungwa, umwuka w'ubwoba wigaruriye abatuye muri ako gace, aho bamwe bavugwa ko ari ubwa mbere babonye igitero cy'ubu bwoko. Ababaza Wazalendo ndetse na FARDC bakaba basubiranyemo mu mwuka no mu buryo bwo kutumvikana ku gitero bari bashaka kugaba kuri M23, bikarangira umusirikari wo muri bo atumvikanye ko bagaba icyo gitero mu masaha ya kumugoroba, dore ko ngo bari bapanze ko bari bugitegure mu gitondo bakakirungika kuri M23 mu gihe kingana n'amasaha 9, bico bakaba bapfuye ko n'ubundi batari bashaka kugira ngo batake mu masaha ya mu gitondo. Uwo musirikari akaba yababwiye ko batari bukora urugamba mu by'ukuri bwakeye, bikaba byatumye barasana ubuzima bw'abasivile ndetse n'abasirikari muri rusange. Ubuzima bw'ibi bitero bikaba bwagiye mu kangaratete. Ni mu gihe n'ubundi abatuye muri uyu mujyi babayeho mu bwoba bitewe n'uko iyi Wazalendo iza igakora ibyo yishakiye ndetse igangiriza n'ubuzima bw'abaturage, dore ko banatanatinya kwicira abantu ku karubanda. Mu gihe ibi byose Tshisekedi akomeje kubigereka kuri leta y'u Rwanda ndetse ashinja ko afasha umutwe wa M23, ariko abasesenguzi bakavuga ko uburakari bw'abaturage ba Kongo, ubwoba bushobora kuba butangiye kwigaragaza binyuze mu bikorwa bibi bya Wazalendo. Bamwe bakomeje kwibaza nimba Kavumu ishobora kuzongera kubona umutekano. Ese iyi Kavumu yo yaba igiye gutangiza intambara yeruye, by'umwihariko umuji wa Bukavu? Info Hub 250 irabikurikirana umunsi ku munsi. Kanda subscribe, sangiza iyi nkuru tubagezeho ukuri kose, kandi wibuke gukora like. Turagushimira nawe wakoze subscribe ndetse ugakora na share, kandi n'igitekerezo cyawe cyatugezeho. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu burasirazuba bwa Afurika yo hagati. Abasirikari b'u Burundi basabye General Sultani Makenga ubuhungiro. Ni nyuma y'imirwano ihambaye cyane yabaye hagati y'ingabo za M23 ziri guhangana na FARDC ndetse na FDLR zifatanyije n'ingabo za EAC zisigaye zikorera ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe n'abasirikari bafashwe mu matekwa b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri 52, bakaba basabye ko General Sultani Makenga yabaha ubuhungiro. Biravugwa ko kandi ingabo z'u Burundi zoherejwe na General Prime niyo ngabo Neva muri Kongo zatashe ari ndembe. Bamwe mu basirikari babo bakomeretse bikomeye, abandi bagarutse bafite ihungabana. Ibi bikaba byakongeje umwuka utari mwiza hagati y'ubutegetsi ndetse n'abaturage, bashinja ubuyobozi bw'iki gihugu gukomeza kumarira abantu mu muriro ndetse no gukomeza kwivanga mu bitabareba mu ntambara y'abaturage b'abakongomani. Aha AFC M23 ndetse n'umutwe nka Twirwaneho bahanganyemo na leta ya Kinshasa. Ibi bikaba bikomeje kugenda hagaragara abantu
abaturage benshi bo mu Burundi bakomeje kugenda babura babo mu ntambara zidafitiye inyungu igihugu cy'u Burundi namba. Ubusanzwe u Rwanda ndetse na DRC n'u Burundi n'abandi bafitanye umubano mubi, abasesenguzi bavuga ko ibihugu byinshi biri kubangamira umutwe wa M23 aho biri kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR mu kurwanya Makenga ndetse na bagenzi be. Ibi hakaba haraje ku isonga igihugu cy'u Burundi ndetse gitoza kikanaha ibikoresho FDLR ngo ije kurwana na M23. Ibi kandi bikaba n'ubundi u Burundi bwaragetswe ibyaha bigiye bitandukanye bwakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nko gushira ubuzima bw'ubwoko bw'abanyamurenge mu kangaratete. Mu mirwano yashamiranyije ihuriro FCM M23 ndetse n'abarwana kuri leta ya Kinshasa, by'umwihariko harimo abarundi ndetse na FDLR. Abarwanyi ba FDLR bifatanyije na FDNB igisirikare cy'u Burundi bakaba barahungiye mu duce nka Ngozi ndetse na Cibitoke, aha ni ku mupaka utandukanya ibihugu byombi. Uko biri kugenda bikurikirana amagambo ku yandi, baterana amagambo, niko n'ubundi batari guhema kuba basukanaho ibisasu ndetse na za misiri zigiye zitandukanye. Nk'uko byatangajwe na M23, ntabwo ubuzima ibikorwa byose biri kugenda birakorwa na M23 biri gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage, mu gihe FDLR iri kuhungabanya ubuzima bw'abaturage ndetse no gushira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete. Ibintu bikomeje kuja irudubi, umutekano muke, amakimbirane hagati y'ibisirikare n'abakuru b'ibihugu byose birasiga ibikomere mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'umwuka mubi, by'umwihariko bikabangamira n'ubutwerane n'ubuhahirane bw'ibihugu byombi mu karere. Info Hub 250 turakubereye kubikurikirana hafi gatanu ku kandi. Ntucikwe n'andi makuru, subiza like, kanda subscribe, hanyuma usangize n'abandi. Amakuru yacu nakagaruka, murakoze cyane.